Wah, dia juga jatuh ke ini ya, underground gitu ya. アグモン何してんだ。置いてくぞ。Ini bertiga dia guys, oh berdua doang deh. Tetetetet. Aduh, dua ki ya bos. Langsung mati sih. 1000 doang guys. Broken circuit. Emang kesini doang jalannya. SP bus 4. Oh resep. Nah kita cari ya guys. Aduh, kenapa ya tipe mesin cepet-cepet anjir. Soalnya gua Dromon ya. Gila ngincernya kesini ya, lucu banget. Belum mati guys. Kasih dia PT Thunder. Warrot chip. Ribet banget nama cok. Oh anjir. Kita dari sini berarti kita ke sini ya. Bentar dah. Bentar guys. Gue takut gak kedengaran cok. Suara gua. Dengeran lah ya. Sini lu maju. Satu doang lagi. Cukup gak sih berubah sekali aja? Mati gak ya? Mati gak ya? Gak mati ternyata guys, jalan. Kayak kudu digedein deh. Ntar dulu ya guys. Ya cukup lah segini lah ya. Sini ada jalan gak sih? Nggak ada ya. Enak banget ya Ci. Kagak ada jalan cabang. SP bus 5 guys. Ini kudu dikasih. Oh iya tadi gue dapat ini, gue mau lihat guys dapatnya. Oh HP tadi tuh. Flexible tube. Oh, resep tadi ya. Resep tadi ya. Oh ada kok HP bus 5. SP bus 5 guys. Kasih ke Tentoman kali ya. Bisa gak sih guys? $400 gila. Ntar aja deh, gue masih bingung. Kita lanjut dulu aja. Gak ada apa-apa. Capek. 太一さん、アグモンもテントモンも疲れてるんです。光、実は僕も疲れてるんです。 Gak peduli selain adeknya ya. 光、どこだ。太一さん、冷静になってください。あなただって随分疲れてるはずだ。小次郎はん、
針は病気なんだ。わからずや。 Obstinate. なんだと。 Woi, sadar lah Taichi. 喧嘩してる場合じゃないよ。二人とも落ち着きなはり。小四郎、俺たち誰かにつけられている。 Gila. Tahu aja lagi. なんです。 Lagi diikutin. 静かに。喧嘩するふりをしながら角を曲がったらアグモンたちが攻撃だ。 Ini diikutin sama siapa ya? Gue lupa lagi. 口を出すな。いつも勝手なことをしないでください。無限ドラモンの部下でしょうか。かもな。太一、追ってがきます。 Siapa guys? Oh, Androman anjay. アンドロモン。 Oh, dia ikut kita kah? Apa jadi support? そりゃこっちのセリフだよ。なあ。ええ。アンドロモンはここで何をしてたんですか。私は無限ドラモンに支配された都市を解放するため地下に潜ってレジスタンス活動をしていた。俺たち光っていう女の子を探してるんだ。ソラさんやタケルくんたちも一緒だと思うんですが。そうでしたか。レオ、 Ikut kita ya. Let's go. Aduh, ini gak bisa ya guys, ditutup ya. Ditutupnya. Wow, jalan baru lagi nih. Kok ada tempat save guys. Sini maju. Aduh, kena ini dong. Abus. Nih, Koshiro. Genosid anjir. Gue bantai yang ini ya, lu bantai yang itu. Waduh, di baling belakang lagi si Tentoman. Tuh bantu Atlo inilah, Androman lah biar cepat mati musuhnya. Di scratch aja. Bikin outbreak tuh. Aduh, gak ada rasanya. Enggak dari tadi sih aja. Gila ya. Sakit juga dia. Iron Fragment dapetnya, Cok. Ntar guys. Wah, anjir ada. Branding ini mah. Wah gitu dong, naikin. Ayo bantai dia. Ntar guys, kita coba ke sini dulu kali ya. Atau resep auto heal. Please jangan ada lagi ya, adik-adik.
Depus 4. 3-nya kelewatan berarti gua, guys. Ntar nih masalahnya. Siapa nih? どうしたアンドロモン？ Oh, dia dateng. 光が？こちらに来るんですか？ Anjay, langsung datang Dark こ Master こにいたか選ばれし子供たち。無限ドラモン。アンドロモンも一緒。まとめて始末してやる。君たちは隠れていなさい。 Hide yourself. アンドロモン。大地、今のうちに光ちゃんを探そう。 Waduh. あ Wah, ditahan gila Mandroman coy. Woi, lu nggak bisa kayak gitu dong, bos. Fan Hikari, gimana caranya, bos? Oh, grinding dulu kali. Berisik. Mati nggak ya? Mati lah ya. Nah, naik level 1. Gitulah biar ya makin tebel aja gitu. Wah, ini dia. お兄ちゃん。光。ソラさん、タケルくん、よかった。一体何が起きているの？アンドロモンが僕らをかばって戦っているんです。本当？光に会えたのもアンドロモンのおかげなんだ。助けに戻らなきゃ。 Oke. Bentar, ini gue mau ganti aja. Gue nggak mau ganti pakai itu biar ada yang nge-heal, jadi pakai ini aja, guys. Baik lagi dong. Maju, Pak. 歯ごたえのないやつ。次はお前たちの番か。 Gonna die. 光？ Gila dimajuin, Pak. 光ちゃん。 Wih, dibantuin sama Numemon. Gila, Mimi udah nggak ada power lagi loh di depan para Numemon. それで戦っているつもりか。 Ya, langsung gonna die. Tepar lagi. Dapat power, coy. Copyright, copyright. Ini adalah lagu penangkal copyright. Karena nggak bisa di skip lagunya, nggak bisa di skip. Tolong dong, tolong dong, di skip dong, cepet dong. Kan udah pernah berubah, kakak. Ayo. Marah dia, guys. Let's go. Teng, 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 teng. Ini gue tahu nih, dia tuh tipe dragon nih, guys. Makanya
yang paling efektif lawan dia pakai Brave sama Dramon Killer. Again pakai ini juga musuh cuma satu anjir. Sayang MP. Ntar kita pakai si Tentomon buat ini aja ya. Buat ngetahun. Strategi yang bagus atau enggak nih masalahnya. Miss bro. Death charge coy. Boleh. Boleh. Gue belum ngeluarin jurus ininya ya, tembakannya. Bahaya guys. Masih pakai booster claw-nya. Itu di heal gak sih? Heal lah ya. Belum deh, jangan nanti aja. Kita nganterin bonding aja buat nyerang dia. Lagi juga nggak sakit-sakit banget sih si Atlur Kabuterimon ya. Baru gua heal. Send arrow. Heal lagi. Lu nggak tahu nih. Bisa gue kasih ini ya, auto heal. Lu ngetahuan aja. Tugas lu nahan badan. Bagus. Lu gua heal. Jangan pakai ini deh, pakai item deh. Ella habis ya. SL deh boleh. Ntar kita bikin lagi lah ya. Kayaknya gak usah pakai ngeton deh. Kasian dia. Lu nge-heal aja abis ini berarti. Atlurnya kasihan pak. Ngapain? Ah gitu bondingnya sama War Greymon gitu. Kan 1000 doang kan?
Tapi gue bilang Brave Tornado tuh menurut gue paling efektif lawan dia nih. Sakit guys. Katastrof. Gitu dong, angernya naik bos. Lu Horbuster 行くぞ。お願いします。 bonding. Sakit guys. Untungnya bonding ya. Kita jadi bisa nge-heal deh. Bentar pak. Mikir ke dia lagi. Woi sakit juga pak. Gila Enggara naik bos, bahaya lu. Enggara naik berbahaya. Gak bisa tuh kayak gitu tuh. Ya lu nge-heal lagi. Counter please. Wah ini dia nih yang berhasil. Masuk kan lu. Bonding gitu お願いし dong. ます。 Nyerang lah. Nyerang aja lu. Ngejar ke dia lagi. Ini heal berarti. Ah pas, heal abis ini. Rehat tapi nggak rehat banget gitu loh. Saya naruh aja deh. Brave Tornado, let's go. Gonna die lah. Ketutupan anjir. Ups, si naik level. Please naik skill ini loh, panel ya. Ya gak ada naik dong. Naik dong. Giga heal plus. Boleh. Haha, satu lagi mati. Berarti sisa satu lagi. Space will crumble. この辺り危険かもしれません。地上へ戻りましょう。そうしよう。 Udah ngelek-ngelek ya. お兄ちゃん、夢もんたちのお墓 Semua aja mau dikuburin anjir. 作ってもいい？ああ、私たちも手伝う。待ってろよ。ピエモン。Piemon di sini ya.